Chahi dagi taramapan faobada leiba angang singee oiba state asigi ahanba model adolescent friendly health clinic MAF HC ngasi Imphal West District ke Awang Sekmai Da Leiba Community Health Center da Hangdokhre. State Health Society Manipur amadi District Health Mission Society Imphal West na puna senduna pangthokiba clinic hangdokpagi thorom aduda Imphal West ke Deputy Commissioner amadi District Health Mission Society ge Chairman su oriba TH Kiran Kumar, Medical Officer Dr. L Joy Kumar Singh amadi State Nodal Officer SNO Adolescent Health Dr. Zubili Waheng Bamna athoiba mitunglen singoina sarugya ke. Loinana Imphal West District ke DC Kiran Kumar na Model Adolescent Friendly Health Clinic miyam da sinaki. Thorom aduga mari lenina SNO Adolescent Dr. Zubili Waheng Bamna Chahi dagi taramapan faobada leiba adolescent singda clinic asina piriba kanaba sing launaba miyamda maruina inkhalakliba miyoi singda appeal tauki. Clinic asina adolescents ke Chahi kanglupta leiriba angang singda counseling amadi guidance piduna pungning wakal gi oiba nungaitaba tathok tasin tauba menstrual hygiene nutrition non communicable diseases ke matangda kupna khanganbagi mathau tagani haina phongdokhi. Thorom aduda Sekmai gi MO Dr. Rupabati DNO RKS ke Imphal West Dr. Thaibema Yendrembam Adolescent Health Counselor CIC Sekmai Asa Workers amadi lamdamadungi mahiroi singsu saruk yaki. Model adolescent friendly health clinic say sa maruina apply di pandang di kay hari matanda. Ay ko tungi yung bilal oy gadoriba. Adolescent say masama anaba hari nutrition to hayro. Non communicable disease po hayro. Adigi mental health po hayro, sexual reproductive health po hayro. Adigi man hosik misuse story pag gazette ke mayam sinse. Karam sino natana atop mayam mo sulen. Masimoy ka karamain talaga guide talaga. Moy gi nungay taba, oiba nama kasi sa press daw na hanakan aphaba lambel da ko nabigit ang ta ito pandang na sige mo na ito sa